at ang kilig na hatid ng pagmamahal. Dahil ngayong Kapaskuhan, nasaan ka man sa mundo, dito sa RMN, kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. Sa bawat tawanan, musikahan at balitang pinagsaluhan, ramdam ang tuwa ng samahan. Tunay na ang Paskong may pusong Pinoy ay masaya't makulay. Mula sa amin, dito sa RMN, maligayang Pasko mga kasama. Mas masigla ang pagdiriwang dahil kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. Entry ng Pilipinas sa Oscars na Magellan, inisnab? Alamin natin mula kay Rajuman Alex Furake. Bigong makapasok sa shortlist ng Oscars ang pelikulang Magellan ng Pilipinas. Ang pelikula ni Love Diaz ay hindi nakasama sa shortlist para sa International Feature Film sa 98th edition ng Oscars, ilang linggo matapos ipasa ang pelikula sa eligibility list ng award-giving body. Inanunsyo ng Academy of Motion Picture Arts and Sciences AMPAS ang shortlist para sa 12 categories ngayong Miyerkules, kabilang ang International Feature Film, Documentary, Animated Short Film, Music Original Score, Music Original Song, at Sound and Visual Effects. Ilan sa entries na pasok sa shortlist para sa Best International Feature Film ay ang Belen ng Argentina, The Secret Agent ng Brazil, It Was Just an Accident France, Sound of Falling Germany, Homebound India, The President's Cake Iraq at marami pang iba. Samantala, hindi rin nakapasok ang documentary ni Baby Ruth Villarama na Food Delivery sa Documentary Feature Shortlist. Ang final 5 nominees ay nakatakda na mga anunsyo ng Academy sa January 22, 2026. Yan ang ating entertainment news. Alex Forakit, Tatak, RMN. Network News. Mga kasama, sumainyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Rajuman El Maracol. At Rajuman Jenny Pahilanga. Mula po sa RMN Broadcast Studios sa Atlanta Center, Manila, dyan sa mga Pangasinense, Masantos, Yalabi. Ako, si Rajuman Jenny Pahilanga, magbabalik ang RMN Network News bukas alas 7 ng umaga. Pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Oras de Radio Tiradpas. Kintipen Channel 13 at 5 minutos kalpasan ti oras ng alas 6. Itamalem ti Miyerkules Pizza 17 ti mabilang iti bulan ti December taon 2025. As ti sigod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control ni Dennis Abelio Nara. Hasta mo ito yung TV sa ITPN Channel 13 ni Jo Marie Abab. Nga umay man nagpalay lang kinagampayag itilawang atang-atang sa manglat ito maray dayaw wapagtaingan nyo. Babaan iti dahi ito ya programa anapaulwan sa muwingayog kendandani tilokanja. At yung survey winogpay kada kayo Manong Lito, Alcantara,
Iso ti sila namang Kevin, kimang pasangbay ka lang sinurat yun. Abo nagtilandani, wala kay palaunan, kiminsay ka lang batigyo iti biyag. King kastamutin na iti papagayam yun ayat. At tumartarabay tila ito'y programa. Mabalin mo at nilanin nyo, nakita kuminyo ti live Facebook, ti DCTV Radio Tiradpas. Kita tingarot muna asunata, apamaskwa pa mayruknoy, para kay amin na pada-pada. Nalamis puloy ti amin ipasimudaag na kapaskuwa ngumanin maipatpatayaben ayog pamaskuwa kadagiti radyo kenlugan iti kalkalsada dekorasyon nagpintas akitan agsilaw-silaw kastala kikinamatan Christmas lights ingat maris rumimat-rima kaaldawan manen panakay pasngay tinesyas Paskwa iti Pilipinas awan ti makapadpad uray awan kwarta ikarigatan da iti lamisaan adot makan asagana Paskwa iti Pilipinas awan ti makaarta baknang wenno marigirigat amin naragsak no Paskwa iti Pilipinas Uray na puyat anda agriing amasaa Sangka pamilya mapanda amin makinisa Misa dagalyo siyam nga aldaw Ano pena panagsagana panagkasangay tinasaya Paskwa iti Pilipinas awan ti makapadpad uray awan kwarta ikarigatan da iti lamisaan adut makan asagana Paskwa iti Pilipinas awan ti makaarta baknang wenno marigirigat amin naragsak no Paskwa iti Pilipinas Paskwa iti Pilipinas
awan ti makapadpad. Uray awan kwarta ikarigatanda, itilamisaan adut makan asagana. Paskway ti Pilipinas, awan ti makaarta. Baknang wenno marigiriga, amin naragsak no Paskway ti Pilipinas. Baknang wenno marigiriga, amin naragsak no Paskway ti Pilipinas. Agdan sa 12 minutos, alpasan ti oras nga alas 6. Yung sakbay na papagayam yung nagibasa ti bulig tinandaniw, hasta mo ti nagitukuminyo ti live Facebook, kitkablawan tayo muna ito papagayam tayo, nanayat at martarabay ti live ya programa kita probinsya ti Pangasinan. Hasta mo ti probinsya ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Kenny Ilocos Oran, ang runani ti Siyudad ti Candon, ngayan ti Radyo ti Radpas. Kita tuyen na kiti branded na motorsiklo. Honda, Yamaha, Ken, Suzuki, Asor Installment, anyapay tururan nyo gagayem. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairwar ti motorsiklo yo, Tiron Philip Marketing Corporation, Manipod Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Ken Abra, Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ganat Region 5. At dati agur uray 1,000 pesos. At dati makuyog na customer ang makairwar ti motor na. No dati sa Lutsudio tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099. Wino kumontak ti Bia Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito bumisita kayo. Karagiti na nakamat ang branch office ng Philip Marketing Corporation. Nung saan nyo liplipatan ng ibaga tinaga na Lito Alcantara, Sales Manager, Winoy Bagayo ng Ugyo, Tiradyo, Tiradpas, karagiti madanunan nyo kakapintas, kinaisip mapapalasang sa opisina ng Philip Marketing Corporation. Tapnoy sigila maalay mutlang di 1,000 pesos no makairwara, ti motorsiklo ti customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kiti requirements, to bad ID ken may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tagur-Uray kada kayo. Nagitimot nakabaylon ti motorsiklo da, yung kailan yung nagiti original ORCR ti motoryo, to opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot ka nagiti saan pa nakala, iti plaka ti motorsiklo da, Manipod tawon 2017, nagpababa 2014 ng kayalanan, winuiklim sa di opisina, LTO District, Candon City. Ito ko tulang na kita original RCR ti motorsiklo yo, agraman valid ID. No kayat yung mo tagpalamis, namagas kayo lang itanuwas, pure boko Diyos, masarakan ti National Highway, si Dawin Santa Cruz, Ilocos Oran, kukuha matunan da Jonas, Ken Ruan del Amen. Nowas Pure Boko Diyos, National Highway, Sidawin Santa Cruz, Ilocos Oran. Napapagayam, kumusta kayo tatta? Amalum ti Miyerkules, nasa limsim latan. Paspasimudag ti ay, ti Paskwa. Kita tingaro ti pamalagip Manipod Master Control. Umuna-unay, mangkablaw kada kayo amin ti Merry Christmas and a Happy New Year.
gagayem, kakabsat, ken kakapamilya iti Candon City. Kayat ko ited kanyayo apo, iti nabara na Paskwa. Laglagupin tayo iti napudno na kay panan na giving sharing ken mangiparit na iti thank you iti pamilya tayo. Agyaman unay kada kayo to'y puso ken ritna. Makimay-maysa kada kayo iti daytoy na selebrasyon iti birth of our Lord Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Agyaman unay, Dios agnina kada kayo amin. Iti daytoy nga isasangbay iti Paskwa, iti dawat ken kararag ko, iti ama tayo sa dilangit, ket pada-pada kuma nga iti salunat, karadkad, ken kastamat nagtultuloy nga pamindisyon, iso kumati adda nga ipaina ti sa tunggal maysa kada tayo. Kada kayo ay kakailyak sina San Emilio. Ket sapay kumata, pada-pada tako amin ay nasalunat, as inta ko pa nang silibrar iti panakayenak ni Apo Jesus. Diyos unay ti agina, ket matagot-tagot ako amin, nakyang o, nan ilit ako ay San Emilio. Sama-sama, Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Dan 20 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Kakablawan tayo na pagayam, Miriam Kayabyab ni Camille Kakuskos, ni Renalyn Garcia, Rosalyn Garriga, Roma Mito Quero, ni Rena K. Halovera, kini Marnik Kabagbag, Tilon Philip Marketing Corporation, Candon Branch. Astabot ka na pagayam, Rinaldi Asuncion, Sorin Sumatay, Kelvin Tolentino, ni Ryan Carbulataw, Edward Valdez, Ruby Cabanilla, Ilami Ayunayo, ni Maricho Dakuy Bagani, RG Javier, ni Madel T. Banis, ni Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Kendon Philip Marketing Corporation, San Jose Narbacan, Ilocosor. Astamutin Karapagayam, John Davis, Bergonya, Santa Maria,
ni Jen Aquino, ni Susan Ramos Aquino, ni Sara Henry Caña, Oliver Pinto, Waway Gallardo, Teron Philip Bantay, Brands Bantay, Ilocosor. Hasta mo tingin Jessalyn Tuson, Erika Tubadlo, Cristel Sorin, Serna, Jerome Cayabyab, Honda Elite Motorbikes, Sales Corporation, Santo Domingo, Ilocosor. Hasta kay Maylina Villa, Robert Trigunay, Jerome Lelera, Patricia Motor Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosor. Hasta kay Artemio Cabangcala, Constantino Dolormente, Irenyo Cabangcala ni Chito Barcheta, kay Hilario Cabangcala ti Barangay, Banukal, Lidlidda, Ilocosor. Kablawan tayo mo da Rolando Gamoso and family, ni Bagar Candon City, ni Roger Rodriguez and family, ni San Isidro Candon City. Hasta mo ito nga Mr. and Mrs. Roy Jodelin Romero, ni Joana Romero, Joe Romero, de 6-2, General Marcandas, Rubio Galimuyo, de Ilocosor. Kablawan tayo mo na Angel Racuya, Tilantag Santa Cruz, Ilocosor. Ni Agnes Obrero, Tatalub, Bantay, Ilocosor. Ni Linda Ontar, Elsie Ontar, Tariwas, Bani, Pangasinan. Hasta mo itong Karapagayam, Anita Labayog, Dinwandas, Monsingarsiaga, Tibigbiga, Sulipon, La Union. Kablawan tayo mo ni Alice Manaog and family, Tisapang Galimuyo, Ilocosor. Ni Pastor Anno and family, ni Rubio Galimuyo, Ilocosor. Kay ni Rebecca Dagsi and family ti Barangay, Kalungbuyan, Galimuyo, Ilocosor. Kablawan tayo mo na pagayam, Melba Rosario, Imelda Valdez, ti Barangay Patpata, Sikin, Candon City, ni Camille Gasatan, ti Barangay Paypayad, Candon City. Hasta mo ito karapagayam, Bilmagani Gabwatin family, ti Paryok First, Candon City, Idnagalon in family, ti Paryok Sikin, Candon City, kini Daniel Galcon, ti Kalawan, Candon City. Ablawan tayo mo ni Edna Tolentino, ti Silag, Santa Maria, Ilocosor. Ni Erlinda Inorilla, ti Arnab Salcido, Ilocosor. Princess Ulburo, ti Caburaw, Santiago, Ilocosor. Kini Venus Monte, Tubilan, ti Latridad, Benguet. Hasta mo't karapagayam, Vilma Sulibon and family, John Sulibon and family, ti Mabilig, Sigay, Ilocosor. Ablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and family, Ipi Bautista and family, Barrientos, Luna, La Union, ni Jericho Lucero, ti Quirino Tagudin, Ilocosor, kini Mina Isladi, Tararampang, Balawan, La Union. Ablawan tayo pa na pagayam, Batutlas Igan Gawasin, Aimee Francia, Romel Francia, Jefferson and Norelia, Domi Norelia, Luis Gandad, Mr. and Mrs. Clifford Eiling Gandad, ti Concepcion, Gregorio del Pilar, Ilocosor. Hasta mo ito Norme Batingan, Nian Batingan, ni Rio Batingan, ti Barangay di Guzman, Mabini, Pangasinan. Hasta ito Merlin Numa in family, ti Samang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Ablawan tayo pa ni Duna Abungan, Lisi Miorbo sa May Kamaymay, Rosel Largo as Litumbaga, Marcel Abungan di Barangay, Ulayo, Bani, Pangasinan. Itating arito muna daniyo, hintay basa, na naggapo kay Julindis Nora Bay sa Matias, itagat sur Claveria, Cagayan, Daniel Daito, Pamasko, si Dani Unana Paulwan, si Tunggal Pasqua. Pasungagin ka, iti tunggal linabag ti Arbis, amang bisibis iti ila, numarik na ti iliw,
tunggal domtung iti Paskwa. Paspasungadin ka, iti tunggal yaplaw ti salimsem, amang ikolding karinalam kasardam, amang parmo kumati lamis, iti dingep ti kaadam. Wen paspasungadin ka, karagiti samiweng may patpatayab, amang itunda kanya kiti lagip, dagiti namaris sa kalman, adyak mautob, no madupag tupay. Tunggal Paskwa paspasungadin ka, matdaak latta sisiga, amang lukat ngiteb arwangan, kitdagiti na idasar rasagana, ti kadwak amang uray kinka. Sulay ta ti Dani wana Paulwan, iti tunggal Paskwa. Managap po pagayam, Yolindis Nurabay sa Matias, ti Tagat Sur Claveria, Cagayan. Kitagtrimot na rod ti may sa sunata para pamaskwa, ang may pasurot ti Daniel, ni pagayam Yolindis Nurabay sa Matias, ti Tagat Sur Claveria, Cagayan. Records and Oyoboy Production. Kablaaw mi kada kayo naragsak a Paskwayo, isasangbay baroa tawin na buslon agasat yo. Kablaaw mi kada kayo naragsak a Paskwayo, isasangbay baroa tawin na buslon agasat yo. Agragsak ka itanta na yanaken imanobut ari jay bilen, isak naptay tinaidadateng tapnon bendisyon na masagrap tayamin. Paskwa manen intay agragragsak ipalit na puno palagin nayat tapnon maanag espiritu ti Paskwa panagkakapya intay pamaysa. Paskwa manen intay ngad ikan kanta panagtao ti ari ana marswa iti gloria alleluia na imbag a Paskwa tay asa nga pada. Kablaaw mi kada kayo naragsak a Paskwayo, isasangbay baroa tawin na buslon agasat yo. Kablaaw mi kada kayo naragsak a Paskwayo, isasangbay baroa tawin na buslon agasat yo. Agragsak ka itanta na yanaken imanubut ari ijay bilen, isak naptay ina idadateng tatlong bendisyon na masagrat tayamin. Paskwa manen intay agragragsak iparit na puno palagin nayat tatlong maanag espiritu ti Paskwa managkakapya intay pamaysa. Paskwa manen intay ngad ikan kanta panagtao ti ari ana marswa iti gloria alleluia na imbag a Paskwa tay asa nga pada. Na imbag a Paskwa tay asa nga pada. Na imbag a Paskwa tay asa nga pada. HBO Records and Oyoboy Production.
Christmas, fill your hearts with grace and blessings. Sapay kuma, tanawad-buad na grasya, ken bendisyon, iti sumangbay kadagiti pamilya tayo. Here's to a brighter and more blessed year ahead. Merry Christmas and a joyful New Year. Tayo ita, kakailyak ti Ilia Santa Lucia, aduunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna, gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak, kadagiti adu apasken na inina umi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia, a patron tayo. May kadwa, iso daytoy ti kagasatan ngaldaw tayo, a Kristiyano. Ti aldaw apan nakasubbot kadagiti basbasol tayo. Babaen ni Apo tayo na Hesu Kristo. Gapu iti ayat na nasubbot tayo. Daytoy nga rod ti kangangayadan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Hesu Kristo. Babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat. Kablawan kayo nga rod. Tunggal maysa kaduak ti pamilya. Manipod iti puso mi, naragsak a Paskwa, kinagasat atawen 2026 tayo amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Manipod, tinagan til LGU officials and employees ken ti pamilya. Kablawang kayo ti aming nga kakailyak. Iili tayo nga banayoyo, pinaragsak nga Paskwa, kinagasat a barwa tawen tay amin. Ado a bersyon wenno kay papanan ti Paskwa, itunggal maysa. Ti kay papanan ti Paskwa, para kanyak, amin nga intay aramiden, ket intay latay lagip, tinagan ni Apo Diyos. Tapno ti intay aramiden, ket mayan nato, ti inna pagayatan. Toy anak ken kabsatyo nga kumapkablaaw. Toy napudno ngang serbi kada kayo. Public servant Alex Wong. medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ng Mayor yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio, libreng
Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin, ang laboratory, X-ray and everything, pati dental, and of course, the agas. Nasaya at med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot na paranod na kanyame. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami lang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Syempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una inyag ito ni First Lady dito yung Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa kiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulugan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocosur nang ron na ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramiden ditoy Love for All. So adumanen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep ti kitoy nga serbisyo iti gobyerno.
Let's wander Tarlac and Bataan. In Capas, you'll find a 54-hectare memorial park, which used to be the site of a prison camp that incarcerated thousands. Today, it stands to honor the fallen. This marks the start of the 97-kilometer march that went on for 7 days. After the war, reparations were made, and this bell tower stands to symbolize the reconciliation between the two countries. At Mount Samat, you'll find the Shrine of Valor, the scene of the final stronghold, honoring the gallantry of Filipino and American soldiers. Walk the pages of history in historical Bataan and Tarlac, or go find another adventure. Dapat sa 17 minutos, kasangwanan ti oras ng alas 7. Kablawan tayo rin na pagayam, Rogelio de la Cruz and family, Titinan, Santa Maria, Ilocos-Oran, Naron Doeling and family, Tinasay, Narbacan, Ilocos-Oran, Espinita Salvador and family, Tikabarwan, Santa Maria, Ilocos-Oran, Kene Florencio Suleba and family, Tapatot, San Esteban, Ilocos-Oran. Hasta mo tayong Glenviras and family, Ibang Bangar Burgos, Ilocos-Oran, ni Alci Ancita and family, Ibang Layan, Narbacan, Ilocos-Oran, Anthony Dueling and family, Abur, Narbacan, Ilocos-Oran, Kenisani Calderon, Montero and family, Kinarayan, Narbacan, Ilocos-Oran. Kablawan tayo mo di Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibayan, Kirby Villaros, Kilangkwa San Emilio, Ilocos-Oran, Astamot kila Mr. and Mrs. Edwin Leonor Quaresma, Alcantara and family, Pinalasin, Santiago, Ilocos-Oran. Astamot yung pagayam, Loriba yung Ibiati Santa Maria, Ilocos-Oran, ni Mansel Sibiliano, Takadina, Tinamruangan, Kabugaw, Ilocos-Oran. Astamot Renato Ting Orden, Brenda Tabor, Serlin Rivera, Tortiga, Baknutan, La Union. Ablawan tayo mo ni Rita Puro sa Kabugaw, Ilocos-Oran. Wendy Lorita sa Magsinggal, Ilocos-Oran. Edgar Marquez ni Bukay Abra. Abi Kitasol ni Joshua Kitasol. Ni Kawayan, Ilocos-Oran. Hasta mo ting Lorde Posilero. Marlita Gamata. Tilintik Banayuyo, Ilocos-Oran. Ablawan tayo mo ni Robert Bodilla. Randy Bodilla si Barangay. Ni Gaspi Galimuyo, Ilocos-Oran. Hasta tin Nestor Sumawi. Jose Galindo, Edwin Tolentino, Naratan Salcedo, Ilocos-Oran, Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo de San Pedro, Andon Sete. Kitating ortidani umintay basa, nagapo kin pagayam, Roylan Agustin Manguba, Tibanna, Ilocos Norte. Tidani una na Pauluan, Tonggal Disyembre. Dangdanganon, layngon, dagiti aldaw. Ti panakalapsi, ti pinanid, ti kalendaryo. Nasayod ti lalabas, dagiti kabos, kinlunod. Anagdakiwas, iti panawon. Dahito'y ti kay papanan, dagiti binilbilang kong aldaw. Ti punganay, abunga, ti wayway, ti pawayway. Tapnog layon na may palagip. Dagiti ayaw ga magidanggay, karag ti ubing kilagkabanwag. Tikinit ti salimsum, saanon nakabalan na sarapan ti kagay. Akas karagiti muna sardam,
Panatarumami sun tingipon ti puloy amang pasangbay ti Paskwa. Wen sa di walat tay ti lagit. Lagi ti arko sa may bitin. Lagi ti maragampang nga bumbilya. Agkidmat-kidmat amang tudray-ray ti aglawlaw. Kitmaakas mo ti laladot. Tunggal matimod dagiti samiwon. Akumpas dayeng ti kaunggan. Sulay ta ti Dani wana Paulwan tunggal Disembre. Managapo ken Froilan Agustin Mangoba iban na Ilocos Norte. Kunan Alfonso Rayray. Good evening, Idol. Special greetings to my best friend, Robe Kalla, Titisinait, Barangay, Duyayat from Al. Thanks and God bless, Idol. Is watching with Job, Alfonso Rayray. Itatingar ko din timay sa sunata, ang may pakuyog tidani ni pagayam, Froilan Agustin Mangoba. Tuen manadarisay, lingaling ken murmuray, sikan itinanilaw ti dalan ko nga naunday. Iday tuy anagasat nagpupunipunan ti ragsak. Awan ti di umaraya titiday tuy mapasama. Tay sugayam ti rabina ni Jesus ninyo anangina nga katalektay ken namnama isu amin nga intay masagapa. Babantut ken samuyong ken arami disut nasken awan ti diagtuken iti kastoy amapagteng tay sugayam ti rabina ni Jesus ninyo anangina nga katalektay ken namnama isu amin nga intay masagaba. Bitwen na nadarisay lingaling ken murmuray, sikan itinanilaw ti dalan ko nga naunday. To all my kaprobinsaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman akada kayo amin kaprobinsyaan ken Dios ti agngina. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga.
Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Yabrasak man ti naragsak ken napnuan ayat akablaaw ko iti daytoy a Paskwa. Sapay kuma tati mensahe ti apo tayo nga ni Jesus, iso kuma ti adda nga mangtignay kada tayo tapno iti kasta, maiparik na tayo met ti ayat ti tunggal maysa. Agari kuma kada tayo ti kapya ken agtultuloy kuma ti salunat para iti bagbagi tayo ken pamilya tayo. Manipod pamilya ken kakailyak ti ili anarbakan. Toy kumapkablaw kada kayo. Mayor Edna Cabalo Sanidad, agyaman akunay. God bless us all. Narbakan na isang sangayan. Kakailyak dito'y galimuyod. Abersayan kayo iti daytoy nga Paskwa. Agyamanat iti patinayon na panagmaymaysa tayo, panagdadanggay ken panagiinayat tayo. Amang itunda iti panagrangay tayo amin. Ikarkararag kumet itagtultuloy nga bendisyon, iti tunggal pagtaingan, tapno marik na tayo, iti kinaragsak iti tumunggal maysa. Naragsak a Paskwa, kinagasat at tawen, 2026 tayo amin. Ito'y anak kinkabsatyo, Mayor Jesse Balingsat. Guyod, galimuyod. Ti panang irogi kada gito'y nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nang aramat nga saan nga mamo nga bababae kas kada lalaki ket tinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na dagitoy inspirasyon dagitoy tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang pang sapulan. Dati kahit nga saon dagitoy ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagitoy ket tapno saan nga mapukaw no adda dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita mo kasano ti kastada nga agaramid. Dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya nga kwak kasigodan dagiti IT ano dagiti disenyo adu
No, dagitoy makikita ditoy dragon kaskada bilit, mabalin mo dagitoy belt bags, dagitoy backpacks, kaskada da dumapay nga makunang pasit dagiti laga. Oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ketuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumutoy biyang ta danunan dak ditoy no ada kasapulan. Siya ni Corazon Augusto, ngagnaay ti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Halos nga gapabol dito ako nasursura kami, sir. Siya abot ti kapagkatanan nga gapabol. Karamidan nga abado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir, ti pa. Sapatos, nangabak pa yun ti sinela, sir, ti abol ko, di kanawid ang tatay. Tiyan usaran da nga sinuli di ket kapas. Imtatan awang matagmumulang ti kapas dito yun, sir. Iso nga aggatang kami. Grabe ti apok tito mo, nababalasan. No bakasyon, sir, agabol da. Makadano mo di Amerikan, kadahapan. Ta ado mo ti umay dumanon dito yun, sir, nga gumatang. Nagarami dakti pagsakarandan, sir, tanoy ti kasta kuno niya ti gayet ya order, sir, nalakada lang nga arami dinon. Nagiti apok, sir, narasasarap pa idang nagdesignan. Sigurado ak, sir, nagtultuloy ta. Nagpigsamot tan, sir, ti kuan agla ko nagadumo nga may gumatang, sir, lingjak kay kaya kabaalan nga supplyan, sir, nagiti susuki ti order ta agon online dati apok, sir, ka dapat order di Amerikan. Wala daw ito naggatangan. Kuyogan ta pa kayo, kuyogan pa ni Congresswoman. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher
for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Siya ni Dan 2 minutos, palpasan ti oras ng alas 7. Itunan Antonio Mendoza, naimbag rabem sir. Kablawak man pamilya Galyaren, nang nangruna kin atid na Galyaren. Kumusta kayo dita? Merry Christmas. Kanyayo amin dita Katirman, Candon City, Ilocos. From Bulbulala, Balawan, La Union. Nagapo kay Antonio Mendoza. Manami text Ines. Sir Lito Alcantara, good evening sir. Pa-shoutout man kintay kaanakak ni Mary Laika Mara sir. Bye, kumusta? Pagayam. Text Ines. Italay Sinait, Ilocos. Ramo de Sofia Tabuyo. Good evening, sir. Great command. Amin nga kabagyak, kin amin nga gagayim ko, nga wan labas la, sir. Most especially to'y, PB loves me. Ngay patpatig mi unay, inang mi Francia, Tabuyo, thank you so much, sir. From Susan Tabuyo, Vicente. Ay, kumusta pagayam? Sofia Tabuyo. Kablawan tayo rin na pagayam. Siri Alcantara and family. Marlin Pitarque and family. Lilay Alcantara and family. Jose Alcantara and family. Ismael Gabo and family. Miss Ruben Norma Valdez and family. Barangay Baigdaya, Candon City. Hasta mutin ka na pagayam. Arakasin, Tibutubot, Balawan, La Union. Salibaging ti Talimpugo, Balawan, La Union. Marta Sabado, Cassandra, Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, La Union. Ablawan tayo mo ni Lorna Bumaksa, ni Poblacion Villaviso Abra, Armila Vilandres ti Piligan Abra, Analia Asuncion ti Banggad Abra, Novena Divina, ti Babalasiwan, Santa Maria, Ilocos, ni Miriam Bracero, Pakang Santa Maria, Ilocos. Hasta mutin ka na pagayam, Fatima Valdez, Evin Valdez, Nerly Valdez, Roel Kamat, Ricardo Sabara, Roy Santol, La Union. Ablawan tayo mo ni Albert Rapada, Obreng Requepo, Mr. and Mrs. Julio Norganaban in family, in Barangay Patpata, Balawan, La Union. Ablawan tayo mo na pagayam, Arnil Garcia, Juby Garcia, Ayla Garcia, Tisabuanan, Santa Lucia, Ilocos. Hasta Wilson Calindas, Martin Pinas, Liga Gallardo, Crisanta, Villacarta, Ligambon, Mr. Mrs. Nanding Pili, Galutin family, di Barangay Bagani, Gabora, Andon City. Paglawan tayo mo ni Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, Tikapang Pilar Abra, Gato Riz, Tukepa, Luba Abra, Madeline Monse, Tamag Villavisosa Abra, Astapi Melchor Doña, Paulino Doña, Erwin Doña, Joseph Bureta, Ati Barangay, Water Santa Maria, Ilocos, Astapi Sari Aturia, Carlo Taglusolo, Oliver Conjama, Tinpani, Makawayan, Burgos, Ilocos. Lawan tayo pa na Mr. Mrs. Eric Marcel Combas in family, Elimar Combas, Presel Mileno Combas, Atila Combas in Barangay, Kayaman Loba Abra, Santi Ebi Nicanor, Eduardo Nicanor, Ipatar Agno Pangasinan, Lailani Rivera, Barangay Barolomel Site, Mabini Pangasinan.
staff kablaw tayo para Mr. and Mrs. Julita Alcantara and family, Ansad San Esteban, Ilocosora, Gina Linmina, Kaburaw, Burgos, Ilocosora, hasta mo tingin Victor Abaya, Kamangan, Santa Cruz, Ilocosora, Ayan, Cortaros, Calawan, Candon City, Maria Palya, Silobong, Santa Lucia, Ilocosora, hasta mo Susang Galutan, Pagani Campo, Candon City, Nina Jose, Laterman, Candon City, Eric Salduat, Camaraw, Narbacan, Ilocosora, Nilaria, Kisay, Tambulugan, Narbacan, Ilocosora. Kita tuy pa nga rote pamalagay manipod master control. Manipod, tinagan til LGU officials and employees, kenti pamilya. Kablawang kayo ti aming nga kakalyak. Iili tayo nga banayuyo, tinakagsak nga Paskwa, tinagasat at barumatawen tayo amin. Ado a version winno kay papanan ti Paskwa, itunggal maysa. Ti kay papanan ti Paskwa, para kanyak, amin nga intay aramiden, ket intay latay lagip, tinagan ni Apo Diyos. Tapno ti intay aramiden, ket mayan nato, ti inna pagayatan. To'y anak, ken kabsatyo, nga kumabkablaaw, to'y napudno ngang serbi kada kayo, public servant Alex Galan. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep aglako na pay ti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Candon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Ti Espiritu ti Paskwa adda kuma kadatayo. Agyaman tayo, ti Apo, nga iso ti poon, ken gapo ti Paskwa tayo. Ngem, iti baet, tin tayo panang rambak, iti naisang sangayan nga aldaw tayo, Kristiyano, laglagipon tayo mat, ti salon at tayo, taday to ya panawen, ti ado ti cake, arak, karne, ken dadumapay. Ano masobraan tayo, ket mangipaay ti parikot, iti bagi tayo. Aywanan tayo, ti salon at tayo, tanaragragsak met laeng no kaden na tayo ti pamilya tayo. Kaduak ni Claire nga sawak, ken dagiti anak mi. Kablawang kayo iti tunggal maysa. Merry Christmas and a healthier New Year kadatay amin. Simple pleasures are made special too. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dala to'y groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa uwan nga full blast the implementation dato'y panakabangon ti community airport ti Candon City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation.
Paay ko ti nabara kablao ko iti daytoy a Paskwa sa probinsya ak ditoy Ilocos. Sapay ko mata ti baet iti paspasamak iti a tiempo saglapen tayo ti bendisyon. Ken iti kinaragsak ti panangrambak tayo ti kapintasan a selebrasyon tayo a Kristiyano. Manipod iti pamilya naragsak a Paskwa ken nagasan a barutawen tayo amin. Kay anak ken kapsatyo Bukal Boy Hernelia di aman akunay. Dan sa 45 minutos, kalpasan ti oras alas 7. Kablawan tayo ti Kantuban Rondalia Group. As karapagay Alejandro Colas Banwa, Cariño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Betsy Bagdayan, Fernandez Galaso, Kiniglen Gayadan, ti Barangay Kalomsing, San Emilio, Ilocos. Hasta ti Barangay Captain Elencio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gumalyo, hasta ti ex-captain Roberto Balvin, ti Barangay Sibsibbo, San Emilio, Ilocos. Ablaw na itong nagapo, ti Pagayam Alejandro Banwa, ti Kalomsing, San Emilio, Ilocos. Hasta kin Nadili Adila, Rivera ti Green Valley, Baguio City. Mirande sa Flor de Salapasap, Kabugaw, Ilocos. Juan Ramirez Ortega, Jen Garcia Ortega, Yoli Navarro, kini George Ramirez, San Fernando City. Hasta kin Junicio Lacanay, Clarita Ragos, Barangay Calaote, Baknutan, La Union. Mr. and Mrs. Renato Merna Pascua Ortega, Baknutan, La Union. Ablawan tayo ng Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa, Gigi Coeco,
Joffrey Cadorna, Minda Palo ni John Byron, ni Relio Ambabag, ni Barangay Manukal, Liglida, Ilocosor. Hasta sila mi Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, San Miguel Burgos, Laon, Pangasinan. Hasta Glory Gayaw, Emily Tumopia, Anabel Tomayo, Arlene Antolin, Herminia Ramos, ni Barangay Calitong, Burgos, Ilocosor. Kita tingero tidani yung intay basa, nagapo kinipagayam, Norabay sa Matias, Itagatsur, Claveria, Cagayan. Tidani una na Paulan, Ita Apasqua. Nupay kumutukot, ilam kita nga sardam. Ako modyo titinay kameng alasag. Mumangon na sang wag tanungan. Kas parang abrasa, ti panakayanak, ti misas. Jak sa meron tilamis. Amang isagana, ti kulong, dito'y kaunggap. Ang pagtarusan, tinaindaklan na manubot. Sinagsaganak, isiyam maparbangon. Luktak tiruangan ti puso. Parwarag lang ti sinay kindagam imibatig lang ti palom ngayat. Ket pala umar, ti sabali ngayat kinkapya. Pagarya ti ase kin pamakawan. Tapno dahil to'y panang rambak. Iti prakaipas nga iti mangisalakan. Nananay ti ragsak iti kaunggak. Kaday to'y apas pasungadan, Apasqua. Tulay ta ti Dani wana Pauluan, ita Apasqua. Nagapo kan Jolindis Norabay sa Matias, Itagatsor, Claveria, Cagayan. Kita timot nga ruti may sa sunata, ang may pakuyog ti Dani ni Pagayam, Norabay sa Matias. Pagtu'y kang nga umay kumaglaaw, Makipasquat dagarami, yawat yung aro din tay aginalduni, tauray lano babainte asalapi, amwen yu di kay bedwadwaenen, Makipasquat dagarami, taijay Belen, nayanaken, iti Mesias daydayawen. Ala kakabsat, agragragsak tay, dimteng manen ti algaw, saririt ken kinarekta, kadatay asalapada. At tuy kang nga umay kumaglaaw, Makipasquat dagarami, yawat yung aro din tay aginalduni, tauray lano babainte asalapi, amwen yu di kay medwadwaenen, Makipasquat dagarami, taidjay Belen, nayanaken, iti Mesias daydayawen. Nalakakabsat, agragragsak tay,
dimteng manen ti aldaw, saririt ken kinaleta, kadatay asalapada. Yabrasak man ti naragsak ken napnuan ayat akablaaw ko iti daytoy a Paskwa. Sapay kuma tati mensahe ti Apo tayo nga ni Jesus, iso kuma ti agda nga mangtignay kada tayo tapno iti kasta, maiparik na tayo met ti ayat ti tunggal maysa. Agari kuma kada tayo ti kapya ken agtultuloy kuma ti salunat para iti bagbagi tayo ken pamilya tayo. Manipod pamilya ken kakailyak ti ili anarbakan. Toy kumapkablaw kada kayo. Mayor Edna Cabalo Sanidad, agyaman akunay. God bless us all. Narbakan na isang sangayan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Nang magulat sa kumakalat, matay imulat sa tamang ulat. Dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it na yan! Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ng pitong ito. Sa healthy habits, go na go! Para sa healthy Pilipinas! The spirit of Christmas fill your hearts with grace and blessings. Sapay kuma, tanawad-buad na grasya, ken bendisyon iti sumangbay kadagiti pamilya tayo. Here's to a brighter and more blessed year ahead. Merry Christmas and a joyful New Year. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Kakailyak dito'y galimuyod. Abersayan kayo iti daytoy nga Paskwa. Agyamanat iti patinayon na panagmaymaysa tayo, panagdadanggay ken panagiinayat tayo. Amang itunda iti panagrangay tayo amin. Karkararag kumet itagtultuloy nga bendisyon iti tunggal pagtaingan. Tapno marik na tayo ikinaragsak iti tumunggal maysa. Naragsak a Paskwa kinagasat at tawen 2026 tayo amin. Ito'y anak kinkabsatyo, Mayor Jesse Balingsat. Guyod, galimuyod. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart.
And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Isugamit nato ni programa na in-request ni President Bongbong Marcos na aming ang pamilya na makawag ng financial assistance. So, napanunod ni Kongreso ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na ilugida ng program ng AKAP. So, dito yung AKAP ako ay isang kabarbaro ng programa ng DSWD and dito yung ako at dito sa bali na mabalik makaawat ng financial assistance. Nagado nga kakao, fruits. Nga maperper dito, awang mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, magpaaramid at kadambak ko ito hindi nga aramid nga may isa. Una nga nagyay tablayan, habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic share, awanti nailalo na no preservatives added kung man na yay. How to cook kadalo yay, pagmarinate, pagbalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, DJ 9 kilos, 4 days. Less than 200 rolls. Lutubo maka-ison ati katulungat ti unig ti pamilya ko, makatulong dito bing. Para kanyak sir na pinta sa laumay. Kanalagan mo, nganin ta, kayang-kaya mo ito sa kumakunak kita siya. Dati tableya sir, ready to eat. Addan talupulok it may sa minutos, alpasan ti oras ng alas 7. Tikablawan sa rura pagayam, ang Lisabon Selection in Family, tikabarwan sa Emilio Locutora, ni Maribal di sa Patak Burgos si Locutora. Hasta con Dennis Madriaga ti Bangadabra, Augusto Miguel Llorina ti Suyo Locutora, Angel Arsena ti Abornar Bacan ni Locutora. Hasta mo tayong karapagayam, Liyagawat ti Silgawat, Loris Gawat ti Barangay Katirman, Andon City. Ablawan tayo mga ti Florante Gramay, Santo Tomas Candon City, hasta mo karapagayam, Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Bison de la Cruz, Benito Ruiz, ti Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocosora. Hasta mo karapagayam,
Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, ti Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocos. Kaya Brenda Riula, ti Barakbak, Tagudin, Ilocos. Kablawan tayo mo ito pagayam. Bit Alcantara Domino, Lisa Cortez, Fortaleza Reyes, Beatriz Bas Ilan, Melody Dapiawin, Clarita Domingo, Tisecho, Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocosora. Astamut Krapagayam, Josie Valdez, Ligaya Balvin, Laudi Barruga, Daniel Rosario, Miriam Corbeto, John Balucanag, Sansan Sumakyab, Kinakitika Kadwada, ti Claudia Nistora, ti Barangay Bidbiday, Galimuyod, Ilocosora. Kablawan tayo mo na pagayam, Jobeling Kawat Salon, Adelina Bugasto, ti Barangay Darapilap, Candon City, ti Plumino Gakusan, Isberga Gakusan, ti Barangay Danara, Santiago, Ilocosoro. Astaw ti Edwin Asoren Bisquera, ti Bangad Abra ni Tismina, ti Kabkaburaw, Burgos, Ilocosoro, Joper Bilaso, Jeffrey Dangkikan, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosoro. Kablawan tayo mo ni Ruli Gabaldon Lapuerte, Binaminandaya, ti Baringkukurong, Suyo, Ilocosora, ni Richard Chan, ti Ursalan, Suyo, Ilocosora, Astaw ti Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad Alfredo Baclayon, Doris Ramirez, ti Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni April Avilio, Virgil Avilio, Rodrigo Avilio, Milenio Rubang, Elsie Robang, ti Barangay Amgid, San Candon City. Astaw ti Bobby Corospi, Larry Ababa, ti Pidpid, Santa Cruz, Ilocosora, Marc Antonio Gratuito, ti Barangay Villarica, Candon City, Dexter Gallita, Duga, ti Pao, Norte Santa Lucia, Ilocosora, Bernardita Libaton, ti Bognay, Candon City, Janice Miragonton, ti La Chica, ti Barangay Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocosora. Astaw ken Cesar Balios and family, Vincio Inigo Senior and family, Ryan Balios and family, ti Barangay Langigan, Siken, Candon City. Kablawan tayo mo ni Henry Navarrete, Miriam Navarrete, Jonathan Navarrete, Dinali Navarrete, Lajo Amores, Bernardo Canton, Maria Canton, Florencio Canton, Blandino Abungan, Marisa Abungan, ti Barangay Ulayo, Bani, Pangasinan. Kita tuy pengaruh tim may sa pamaragit manipod master control. Umuna-unay, mangkablawa kada kayo amin ti Merry Christmas and a Happy New Year. Gagayem, kakabsat, ken kakapamilya iti Candon City. Kayat ko ited kanyayo apo iti nabara na Paskwa. Laglagupin tayo iti napudno na kay panan na giving sharing ken mangiparit na iti thank you iti pamilya tayo. Agyaman ak unay kada kayo toy puso ken ritna. Makimaymaysa kada kayo iti daytoy na selebrasyon iti birth of our Lord Jesus Christ, our Lord, Savior and King. Agyaman ak unay, Diyos agnina kada kayo amin. Katay kabilit po dyan opisina, panamig in coordination BSWD, handa mag-delay dyan ito, so hangyo rayo kada jaya, basta no, datan ito yun. Sa radya, dagito yung lugar na mabalik ko papanan, so pati schedule ko sa datuyang.
dakkel unay nga panagyamyaman kini Apo Deputy Speaker Congresswoman talagang dito'y tayo nga makita no kas anong mati kinailibtak ken kinasiglat ken kinalaing nang kas leader iti segundo distrito. To all my kaprobinsyaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman kada kayo amin kaprobinsyaan ken Dios ti agngina. Tinanong mo akabsatyo ken Kristo, bukal ben magay, pakiramanan, ti subukal a pamilya, ket adtoy manen nga may kumabkablao kada kayo iti daytoy Paskwa, ken iti sasangbay ti baro a tawen 2026. Sabay kumata ragsak ken nananay asalunat ti umadda kada kayo, kasin ti ragragsaken ti Paskwa 2025. Ken kastamot ti agtultulay asalunat iti tumungal maysa iti umay manen a tawen 2026. Manen to'y kumabkablao kada kayo, bukal ben magay, manibod ti Ilia Cervantes, Ilocos Sur. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, because they're like one of the top
students dito yung district tayo for them to get the tulong-dunong, to be part of tulong-dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Dapat sa 48 minutos, kasangwanan ti oras ng alas 8. Kit ko na ni Jeremy De Leon. Good evening, tatang watching from Antipolo City. Galing yan kay Jeremy De Leon, doon sa Antipolo City. Ni Legend Alcantara. Good evening, tatang. Kablawan man ni Siyaon, kawawid na lang naggapo SM. Nakaw siya. Kararating mo lang galing sa SM. Nag-Jollibee ka na naman, naglaro-laro doon. Tapos ano pa? Nag-iPad. Mamaya usap tayo. Kablawan tayo sa Barangay Kagawad, Mario Barret, Barangay Tresurera, Aguilina Abanto, Barangay Secretary, Richie Guerrero, kina Barangay Captain, Ricardo Bilog, kina Barangay, Nagribkan, Santa Lucia, Ilocosor. Astamo, Tilamor, Salebo, Lorenzo Lawagi, Julieta Lawagi, Loni Alcantara, kina Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocosor. Astamo, Tingrapagayam, Jovileto, Bustamante, Morenico, Bustamante, Provinsyo Bustamante di Barangay Patpata, Balawan, La Union. Paglawan tayo mo ni Ariel Lopre, Marie Lopre, Yolanda Lopre, Rovelli Lopre, ni Manilin Ison, Derek Ison, Elia Ison, Daniel Urbos, di Barangay Katuray, Bulinaw, Pangasinan. Paglawan tayo mo ni Albert Cacho Almasan, di Pilar Abra, ni Raymond Caducio, Tambulugan, Narbacan, Ilocosora, Astamo, Tinapil, Gabislan, Andaya, Abilina, Racumos, Magday, RG Abilan, di Barangay Bitong, Galimuyod, Ilocosora. Kablawan tayo pa ni Janus Caro Orpilla, Janis Orpilla, Dante Orpilla, Santo Gabayan and Family, Danaya Gabayan, di Barangay Salvador Sikin, Candon City. Kastamutin Grapagayam, Emily Lobindino, Melchor Lobindino, Angel Lobindino, Yolio Gaspi, di Barangay Gilong Dalawa, Alilim Ilocosor. Kastamut Augusto Ligaspi, Juanito Alcantara, ti Barangay Talyaon, Tagudin, Ilocosora. Kablawan tayo muna pagayam, Rick Rivera, Michael Katabay, Doming Carolino, ni Bonifacio Pilong Divina Jr., Rebain Edwin Sullivan, Tilong Philip Marketing Corporation, Aliminos, Pangasinan. Kita tingarunin ti Mauri Asulata, may ruknoy ka na kay amin na pada-pada. Tanawagan ka
kita ubiyag ko mailiw akong bara niagek mo nadagsin minak marikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka tandanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka aguraya biyak ko aguraya kisa sang pet mo malading itan unay tuy puso gapot kaawan mo sibay ko aguraya biyak ko aguraya kisa sang pet mo maasyan ka kadi kaniya rinabiinga ang sangsangita aguraya biyak ko aguraya kisa sang pet mo malading itan unay tuy puso gapit kaawan mo't sibay ko aguraya biyak ko aguraya kisa sang pet mo maasyan ka kadi kaniya rinabiinga ang sangsangita maasyan ka kadi kaniya rinabiinga ang sangsangita Dapay 8 minutos, pasangwanan turas ng alas 8 ngintay panagpakada. Kablawan tayo na pagayam, Armando Muñoz, Roger Sibayan, Domingo Lopez, Rodolfo Pablo, Dante Sibayan, Rodel Coloma, Rodrigo Macanas, Herminio Miren, and Fernando Pablo de Barangay, Losong Norte, Bangar, La Union. Astabutin ka na pagayam, Delia Kidangin, Deo Kidangin, Ricardo Calagis, Roselyn Calagis, Ronaldin Dungpain, Mirialim Benito de Barangay, Sariwan Salcido, Ilocosor. Astabutin Macario Abaya, Josie Abaya, Warlito Abaya, Jomar Abaya, Clarissa Abaya, Cyril Abaya, Nemi Abaya, Isecho Pantar Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocosor. Kablawan tayo mo ti Badwa Family, King Garcia Family ti Lumaba, Kinapapaya, Villa Bisusa Abra. Kablawan tayo ti Manipo ti Gumintong Family, ti Barangay, Amatican, Santa Lucia, Ilocosor. Kastaw kablawan tayo pa na pagayam, Ariel Lopre, Mariel Lopre, Miranda Lopre, Roel Lopre, Manilin Ison, Lily Claire Ison, Leia Ison, Daniel Orbos, ke Barangay Katuday, Bulinaw, Pangasinan. Alawin papagayam nila. Agsipod tinaybos manin ti oras tayo tinay ti programa sa mibingayo kindandani tilokanja padaanan yung tumanin itong malam na bigat
kaya sumod lang ang oras, isa maray dayaw wapag tengan nyo. Alang ron papagayam nila, ibati min tinaimbag nga oras, pinrabi amin na pada-pada. Itinagan ti Master Control, ni Dennis Abilionaran, hasta mo tin ti TV sa ITPN Channel 13, ni Jo Maria Bab. Ento'y pagayam yu, Manong Lito Alcantara, dito'y I love you all, babayo.